Kışlağının turgunu olamın. Aydar Joroay. 1956 yılı tuğulgan. Ben peşin okuyun dep kelip tursam Novaz baylangan jerde jok eken. Çıkıp şu Taşın köşesine kirilip izlep barsam karma aldılar da. Şehitте koğuşlardan bir Murat'ın balasını bilem. Kağanı bit işlep yatkan 7-8 adamdı. Karmap tutumdan karmap. Kaptı başıma kiygizip. Vurkaltak kılıp şehitten duvaldan duval südürüp gettiler de. Aparı bir karangı jerge kirgizdi de Padualayım. Tursam turganından keyin gördüm Padual eken de. Mekteptin Padual'a kirgizdi. Jip menen baylap, çinjir menen baylap. Sen Kırgızstan'dan opozisiya olup geldim de Tacikistan'a. Dep dastavut kılıp bıçak menen uram dedi de. Anam bunun işini aytışka tur geldi de ayttım da. Buraya ergenden keyin. Ne dep ayttınız? ayttınız? Ben koyup jügüramın. Aytsan koyup jügüramın. Ben dep telefondan ele jarıgı o görünüp durat, başka hiç nese görünmeydi. Aytsanız koyup jügüramın. Ben özüm ele koyup jügüramın deyip. Şöntüp 2-3 yola urup teyip şundayga moynundan buğup çinjir menen putumdan tartıp koygan kollarımdan. Opozisiyamın dep aytın dedi. Şol tursam şol özlerinin melisalar keliptir. Biz kirbi siz kartan ekensiz aka ündögen topalan bolup ketpesin, ölüm bobosun. Biz sizi uyuңuzga aparıp koyabız dep şu участкалары jiplerdi çeşti dağın eşik apçılıp vetlerimde juu dep halmesede platensida ap çıkıp juudurdu. Başlarından beri bir köy eken de. Hazıram şunday çıkıp jatat dağın de. Nağlargayam. Anda çakıp nemelerdi koyup oturamiz. Şol bolgonu. Tacikistan'dan kayсы ayını alıp ketişti sizde? Şol da bizim aldığımız ele koğuşu da şol mekteplerine aparganda. Köktaştagı? Yok, özlerinin Samanyolu'da özlerinin mektebi var. Mayıs gidip özlerinin mektebi. Koğuşlar dedi. Sizde olsa oşo Kırgızstandın opozisiyasымын dep aytıp videoga tartıştı je jön ele Şu telefonga endi ana şu telefon jarık ele olup turat, mende başka görünbeydi de kızım. Men barjak kiygizip kap kiygizip koygan. Kaptardı kiygizip 2 kap kiygizip koygan. Onu jip menen oldundan kıyık menen baylap koygan. Şundayga. Onun ayaklarından, kollarından şundayga tartıp, tutumdan tartıp baylap çeken. Çinjir menen, jip menen. Hiç kıymıl yok. Kıymıldavan deydi. Kıymıldasanız ura dep tep, onun ayaklarıma tepti, yağıma tepti. Çünkü aytın, biz tartıp alayık dep. Opozisiyamın dep ayttım da nan. Desta ura ergendeki men bıçak menen soyamın dedi, uğur dedim bıçak menen musan uğur dedim. Tacikçe söyleştinizdер mi? Tacik kaldığımda turat demdi şol. Yok, siz Tacikçe düşünüyorsunuz. Men jarımın Tacik jarımın kırgız kılığı söyledim. Düşünüp turat ular. Şol bolgon. Şu sizi karmaganda tanıyız da oşo taciklerdi durabı. Karmagan şol Murat'ın balası birinci karmagan şol başkasını tanıyan kaptı kiygizip koyganda. Tacik bir Murat degen. Tacik Murat degen balası koğuşlardan da. Koğuşlardan. Atını bilbeyim tam. Анан ошол сизди ушул мен Кыргызстандын оппозициясымын деп айтты, мажбурлагандан кийин ошо сөздү айттыңыз. Анан каптарды чечтиби? Байлагандан кийин шундай чакырып урдулар. Көтөрүүгө чейин көтөрүп апардылар, кайтып апардылар. Şu кийин турсам şu мектептин эмеси апарган экендер. Ошону айтканыңыздан кийин сизди бошотуп, ошо чегарачылар алып келип койду Тажикстандын же милиция кызматкери? Тажиктин милиция кызматкери, мына сиз лейтенант kara maşina menen alып чыгып, siz жашыңыз өтүп калыптыр, топулан болбосун, өлүм болуп кетпесин, үндөй эле коюңуз, үйгө апарып ташайык dedi. Мен айттым, мен коркуп машинага инбедим. Эмесе мине бериң, мен уулуңуз болом, балаңыз көчөдө турат, сонун алдыга апарамын. Анан İngiliz maşina menen şehit aldılar. Үйүңүздүн жанына алып коюшту. Үйдүн жанына эмес, көчөгө, орто централдык көчөгө өздөрүнүн көчөсүнөн бери качырдылар да. Чыксалып балдарга турган экен, шehit менен машинага салып. Скорый чакырдылар ошолда.
Азыр өзүңүз кандай сезесиз? Кайсы жагыңызда көп урду? Ушу колдоруңуз коймок. Мен ana şu яктарды көгөртүп жегенде естиген şu жыйык сандарында. Туттарыңыз Туттарын башыга чейин тиеп жегенде şu бөйрөктөрдөн бери. Biz ikinci koçuga yürüp çıksa şu bizim yolumuzdan bulduğum azanlarda köçesi vardı. Şu köçede yezik etiptir. Bu alanda izlep çurkavadan keyin ıldığa düşüp İzmir'den köçüge çıkanda bu Nova şunday aylanıp jokoku köçemen aylanıp kaçıp jokoda ketти. Bu şu İzmir'den barganda 7-8 kuruluşçu olgan. Şular bunu jügüp ey dep bakırgan da buğa. Bulardan pata izlep jürem dep ele çıkıp çıksa şu Murat Tacip koңuşu bolat etekte. Şonun balası arkasından jügürüp gelip kucaktaptı. Kucaktasa ey sen beni niye kırmaysın? Sen Murat'ın balası olasın. Ben malı izlep jürem dese arkasından bir sap sarıgına kişine bala kelip durup vurup kaltaktap şeydi aksakal adamdı. Bu koңuşulukka hiç fenasçılık kıldı bu yiğitler. Küç vermeyteler beşere. Yaş baldar kelgence gelip kömürdün kavunu bittattığı 3 kadar kapmeden bu moynuğa sancır salıp ittin günü de yitte yakını südürüp kettirenden. Bu kanday yapardı bu Tajikistan'da bu biz ne iş kıpız? Bu aksakal olsa olar bilen jakşı mamine dele ahtenneleri bilen Murat'tı bilet, Bazarbay'dı bilet, Abdurazak'tı bilet, şu koңuşulardın baldarını taşılar. Stureyka'da kelgen, Çarkı'dan bir ekşide kelgen. Bular kelecekti oylap olsa, üyde oylasa, emi bu samoylan bolar kantip kelet. Misal için men baldarıman bulardı koymaydı da. Düşünmeyin bu birlikler ne iş kılıp jatar? Ana şehti çeçip beriş gerek endi. Bitta köçe şu mozarga bargan jol var. Ana şehti bizim jol dep kiretler. Hazır men müge barsam, ana şehtte turgan turbanı aldırıp taştaymen. Zükra Hoca dep şu Abut'un atası kelip turbanı koydurgan. Topolon kılıp bir şehtten ötüp durak koңuşu dep. Emi ana şehtti men şu birliklerden soranam. Şehtti tosup taştasın. Аяктан Тажикстанга суу кире ошо турбадан? Su özlerinde öte yek arık boğan. Mana hazır kirip жатқан bizim arıktı. Onlar koyup koş arık boğan. Aşo Murat bilet yek arık ekendi. Özlerinin arıgını korgonga kirgizip merza urup taşlagandağı bizim arık bilen su içip jatar. Bizim tüşken arıklarından özlerinin sulardan şetten aylandırıp boğan. Hazır şu men çoңдордон сурап элем, ana şu jer hadisleri yan bilet, екі koş arık var. Basit Murat деген suçular bilet. Bu başkası өлүп калган. Ayt деген бар эле дагы bir nesi var ele. Şol arıktan hazır mazarın alına tosup bizge şehti tosup beriş gerek. Biz öte kıyın havada turabız. Öte kıyın havada. Koңuşular 5-6 üy bolsa, koңuşular men jakşı bolgonu men baldarın kılgan işini kara. Misal üчүн tagı da jakşı bolup жүрген koңuşular dedek. Ata babalar birge ötken, bir arıktan su içken, bir jerde жаткан, mazarı yan biri bolgan. Emi kelip mana işti jasap jatar. Tajik tizi деген сөздөн bölünүүдөн болуп жатат. Bu bizim çoңдордон болуп жатат. Eğer de çoңдордон bolmasa, bizim çoңdor kişine şoyakka karap kayrılmasa bu iş boyut ele. Keçe 70-85-86 yıllarda Tajikler yok edi. Biz kılımlar... Tajiklar karap, Tajiklarga kirgen болсо şu kameradan koyuyor. Kameradan koysam şu kirgen eken, atam da kirip ketти. Nopas kirip ketken, anan 1 saattan keyin atam kirgen eken. Nopas kayra çıgıptır da başka köşeden. Ondan kameradan koyup durduk. Kameradan koyup başka jakты izlep Nopasты kaptıp turup atam şu жаққа kirgenden keyin men oylabadым dedim. Мындай болчу чалды. Кеңирле кирип чыгып турган жерибиz, коңушулар менен алакса бересе жакшы болуп турган эми. Кеңирле сүйлөшүп алган. Кийин кирсем, киргизген жок да, мен жолдон коңушум кайтарды да. Коңушум кыскасы кирбей эле коюн, артан азбакта немелер, военныйлар бар. Сизден кармап кетип калат дегенден кийин мен ойлонуп калдым да, биз ачып бирөөдү кармап кеткен. Мен атам кармап кетти. Атаңды кармады деп айткан жок, Жок, айткан жок. Анан мен айттым, мен атам кармады десем, айткан жок да, жанагы кете бердим да. Кийин мен сыртка чыктым, сразу участкойлорго чалдым, айтыңыздар эми. Сүйлөшүңүздү не кылып десем, кийин участкойлор ошол убакта şey dedi. Кийин участкойлорго чалды, участкойлор кийин чыкты, Тажик участкойго келген жок, жарым 1 саатта келген жок. Мана келем, bir 2 saat, 3 saat degенден кийин алып чыкты. Ошо уруп турлар, башка салып. Ошол пом начальниги, ушу Тажиктардын пом начальниги биле ушу военный bir машина менен, жипке окшогон машина менен алып чыкты, бирок карабадым кандай экенин. Алып чыкканда эле ушу бет колун жууптур, бирок көмүл калса. Шол билгенинизде шол. Кийин атам скорыйга калып кетти. Атамды бирөөнө таныптыр да, бир бала деп, биринчи келип кармаган деп, ошону таныптыр, калган танымаптыр да. Калган планеде шекте гражданский кийип алган деп, мен бахат балдар экен, военный биле эстешмем.
Спортивный телосложение. Алдыңда жүрөтүлөр да, ошол жерде мындай биз ойытта көптө кылымдардан бери жашайбыз дейм. Өлгөндөн жашайбыз. Бардыгын тааныйбыз да, 5 колдойдан. Өз амгатта өз ойыттар 20 кожолук тажып бар. 20 кожолук тажыптан бардыгын тааныйбыз. Ошол жерде стройкада жүрөт, анан мындай эле жүрөттөр да, гражданский кийим алып, военныйлар гражданский кийим алып жүрөттөр да, типа. Асты военный формасы, үстүдө гражданский ошентип.